lang na simang istorya daan layan kanu ay tut-ewa. Way mag-istorya kudno sinuy iyat nila tanay enggay mabakas tayan maghadi padasta nulang malakuan natasay iurnungan ikarigatan muray amay amin ay inlagbuan nan pusok ay enggay naggawat en malablabsan kataw-tawen matap-tapyanan en tumaytay na layad ay tut-ewa si undaan kan kanan intupay di kadam adi kakud man paidam mas kaw ay pusok taan ka kud apuyan barbareng kud adino nan biag ku et bunggan adoy naabat ko smakwanin na ipusuan intalek ko amin tan kanak nusay kagasatan kabigatan pa yan magadanas maanapan